Tak kira jemput dalam kau dia mun solawat ampun tak teti teku duka abdina anyon moga pagi eka polo Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhail الجودي والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشريعة عطفة يا جيرة الغنم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم akhirat jemput dalam kau dia mun salawat ampun tak teti teku petengah ate tandena pun tak soce dikir salawat pacuto saben are duka jing nabi abdina anyon moga pagi eka porong ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami tak kira jemput dalam kau dia mun salawat ampun tak teti teku petengah ate tandena pun tak soce zikir salawat pacuto saben are duka jing nabi abdina anyon moga pagi eka porong Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari wa daraji
saya paling mulia ya Rasulullah. Alaika ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika.
Oke, satu tebak yang terakhir kalinya.
البركات كل من صلى عليه كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه كل من صلى عليه. Teguh pendirian jilbab putih bagaikan cahaya yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan. kullu man salla
Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
barik alaihi. Matur nuwun Gusti Aulia kita lihat Pak. Bila ada
Rasulullah ya Muhammad. Allahumma salli. Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Nabi Muhammad, mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang zaman. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai pelita cahaya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammad sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammad sirril ula. Wal anbiya wal mursalin anhur rihat man awala. Anhur rihat man awala. Anhur rihat man awala. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammad sirril ula. Ya Rabbi salli
والأنبياء والمرسلين الغر حقا أولا الغر حقا أولا الغر حقا أولا. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Buat Mas Wasil dan juga Mbak Laila, semoga menjadi keluarga yang samarah, sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Tepuk pote keangkaan Bapak Sahwi, karena takut Pak Saleh. Sebut boleh sepanikan Bapak Sahwi, menabi korang mencekol. Juga ucapkan matur selamat kebersamaannya dari keluarga besar Grup Putra Pak Konjong, Bapak Mosayyar, Bapak Mahwi, Bapak Sulaiman, Bapak Muhammad Arifin, Mas Robi dan juga Mas Noval, sekeluarga dari Istana Putra Pak Konjong yang telah memberikan sumbangsi kebahagiaan buat keluarga besar Bapak Sahwi, terus juga Ibu Sirza, Bapak Haji Mosihat, terus juga Umi Haja Mesna, Bapak Amin, terus juga Ibu Isa, Bapak Mol, terus juga Ibu Hanifah, Pak Langkong Besan Epon, Bapak Masyadi, terus juga Ibu Handayani. Saya ucapkan matur selangkong kebersamaannya. Mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali di suasana pesta yang lainnya. Ulfa Jaya, dekorasi bersinggahan dari Mas Wasil dan juga Mbak Laila, kebanggaan dari tim Bos Muda.